Stojaković odlično se oslobodio i pogodio. Kurtunović za Stojakovića, lepa akcija, podio ga za Vujanića, Vujanić, to je to Miloše! Za Janića, Janić sam, bravo Marko! Sada 1-2-2, izašao Noćioni visoko, podio ga preko Noćionija, četvrti poen Dejana Bodiroge. Sam je Marko Jarić. Treba iskoristiti ovo. Tako je! Tako je! Divac za Stojakovića, fantastična kombinacija! Stojaković i dalje, Stojaković! Pedeset 43, krenula su kola niz brigova da vidimo da li ima neko da povuče ključnu kočnicu. Pa zašto to rade centri? Nedostajan šut iz daljine, podio ga. Fernandez, po pobogu. Pa iz čisto nije udario Dejana po licu. Stojaković je sam na drugoj strani, a nije dobio loptu, podio ga. I Gojka! Dejana Bodiroge! 1-40 poen! Sad treba biti uz naše momke. Skonokini. Zavukao se Skonokini i ovo je prošla je otopila od Bodiroge Janića. Sjajan Janić obestu i udio loptu. Pa zašto niko ne uhvati tu loptu? Pa svi je gledaju. Pa ne mogu da verujem. Evo trojci Dejana Bodiroge koje je napravio neopisivo stvarno u dvorani Conseco Fieldhouse. Divac! Divac! Dobar potez Vladovića. Zna odvrti da ne smije da ga dira. Samo je dobro igra u drugom polovini izjavio da su naši momci napokon igrali kao tim, da su zato pobedili. Nadamo se da im je to i sada rekao Stojaković. Stojaković pokušava. Napokon Peđa! Napokon! Bodiroga. Bodiroga. Bodiroga pogađa. Bodiroga. Bodiroga za 3, iz velike daljine. Bodiroga! Bodibond! Bodibond! 21. njegov poen. Time out. 74-71, minut i po do kraja. Dejane majstore! Nada i dalje postoji. 74-71 vodi Argentina. Pići gusto, minut i po do kraja. Novi time out. Vrta za Bodirogu. Divac i Bodiroga, 2-2. Ne pomera se Divac. Bodiroga ostaje protiv Oberta.
Podiro ga u padu. Podiro ga opet. 23. nego poen. Poen prednosti za Argentinu. 45 sekundi do kraja. Svi su na nogama oko Seko Fieldhouse-u. 74-73 vodi Argentina. 30 sekundi, tačnije nešto malo manje do kraja velikog finala. Da vidimo koliko veliko srce ima Fabricio Vettel. Da li će on igrati 1-1, čuva ga Skonakini, vodilo ga i dalje za Divca. Nerešeno je 75-75. Da vidimo. Niko ne izvodi loptu. Škola. Sanchez. Škola. Durović je uzeo loptu. Dejane. Bravo Dejane. Naša lopta. Divac. Gol. Gol. Lična greška Luisa Skole. Lična greška Luisa Skole. Lična greška 5,5 sekundi do kraja. Divac izborio gol Luisa Skole. Ali ništa nije završeno. Ništa nije gotovo. Ništa nije završeno. Polako. Evo faula. Evo lične greške. Oni si Jugoslaviju brani. Peti faul za Luisa Skolu. Divac na ministarnih bacanja. 5,9 sekundi do kraja. Vlade Divac. Mnogo toga u njegovim rukama sada. Još jedan Divac. Skakaće Gurović i Flatković. Roberto Plata. Skonakini ide. Ništa nema. Progledali su nam sudije kroz prste u ovoj situaciji produžeci. Tačni produžetak, 75-75. Utrčali su svi s argentinske klupe u igru. Trebali bi biti kažnjeni za ovo, ne smiju da ulaze na parket. Međutim, sudije su nas ovoga puta poštedele. Sudije su ovoga puta progledali kroz prste naše reprezentacije. Svi su od Argentinaca na parket. Roberto pored njega. Stojaković je sam na drugoj strani. Stojaković. Panča! I pojena predvega Stojakovića. Bukovski protiv Podloge. Sjajna rampa Vlade Divca. Pali su i Vlade Divac i Dejan Podloga, ali fantastična rampa Divca. Lopta kod Janića. Janić je faulan, 7,9 sekundi do kraja. 77 Argentina, 82 Jugoslavija. 5 je razlike, 5 velikih pojena razlike. 7,9 sekundi do kraja. Evo naših navijača. Ima ih 10.000 po Seko Fieldhouse-u. Jugoslavija ima 4 zlata do sada.
Treći je izašao iz igre, što znači da ima 5 penala. Drugi od kontristi igrača Petrovića grešaka. Marko Janić na niz slobodnih bacanja. Bravo Marko! 8 njegovih pojena, prvi i drugom pojenu. Evo Asoa sa Clemento Kingsa. Ovo je novi igrač LA Clippersa. Vladan kao špricer, 9. njegov poen. 84-77. Ide Sanchez, Paladino, pokušat će da ublaži poraz. Gotovo, sve je gotovo. Jugoslavija je šampion sveta. Završena je utakmica. Završeno je veliko finale. Jugoslavija je pobedila Argentinu u finalu 14. svjetskog prvenstva za košarkaše. 84-77. Jugoslavija osvaja 5. zlato na svjetskim šampionatima. Sada, kao Rusi, imamo 10 medalja, ali 5 je zlatih koje nema niko. Naši momci su ponovili uspjehi sa prošlog svjetskog prvenstva iz 98. Ovo se zove 2 puta za redom. Amerikanci na njihovom tu vole kad u NBA ligi neko osvoji 2 titule jednu za drugo. To se zove back to back, ali ovo je 2 puta za redom. Ovo je jugoslovenski back to back. 2 titule, jedna 98. jedna 2002. u kolevci košarke, u srcu, ovde u Indianapolisu, pobjeda našeg tima, 5 zlatna medalja, Jugoslavija, Argentina 84-77 i pobjeda plavih. Svaka čast našim momcima, svaka čast selektoru Svetislavu Pešiću. Mnogi su sumnjali od početka, nisu verovali. Međutim, dobra je jugoslovenska reprezentacija kad je baš to trebalo, kako smo se bližili kraju, tako je bilo sve bolje i bolje. Na kraju je bilo veoma gusto protiv Argentine, vrlo gusto. Prosto nevjerovatno kako je bilo. Međutim, iz utakmice u utakmicu sve bolja i bolja forma našeg tima. Da bi na kraju dokazali kako se igra u finalu, kako se igra kad ste u minusu. Argentina je vodila veći deo meča, ali naši momci su pokazali kako se brane boje svoje zemlje i kako se igra košarka. I dalje se najbolji basket igra u Jugoslaviji. Od 63. Jugoslavija je bila stalno na postolju. Od 63. do sad Jugoslavija osvajala medalje. To su sada već 5 zlatnih, 3 bronzane, 3 srebrne i 2 bronzane. Za nekoliko trenutaka ovdje ću slediti ceremonija proglašenja pobednika, dodela medalja. Vidjet ćemo sve to. Molim i sada režu Beogradu da obavesti da li se vraćamo u studio ili ostajemo u dvorani, da vidimo slavlje naših igrača i navijača koji su na centru terena i imaju razloga za ovo zadovoljstvo osvojujući zlatnu medalju. Idemo u studiju u Beogradu, pa se potom vraćamo u Conseco Field House na dodelu medalja.